Apôstôly Maraka Tatanjaza idiratsika mahakasika ny fikambanam-be ny Rodobe manohana ny filoha Andry Rajoelina. Afaka hazavaninao hoe manahoana ny fandehan'io fikambanana io dia oviana manomboka ny asa voalohany ataon'ny fikambanana zany. Io resaka fikambanam-be Rodobe ny fanohanagna any Andry Rajoely. Izy io zany fikambanagna zay nanaovana étude taty aorina satria rehefa nanao fikarohana zany zahay mahakasika an'le pomba Andry Rajoely dia araka le resantsika taloha amboloha aroy hoe misy avao ka ty ndaty tsy parefare tafilitsy agnatin'ny raha Andry Rajoely atoa dia hita ihany koa man sasasasany araka le resahagna teo fa tena fa osy efa tena tsy parefare araka le resahagna ka izay indrindra zany nahatonga anay zany hoe tapa-kevitsy zany zahay tena vrai io moa misy sandoka avao misy fopla zahay tena vrai mpanohagna Andry Rajoely tena mpitologna ary mpanohagna azy nanomboky tamin'ny 2009 2007 2009 zaho moa 2009 fa nisy talohako 2007 agny fa zaho 2009 taty aorina zahay zay tena vrai mpanohagna Andry Rajoely zany no nanapa-kevitsy zahay mahakasika an'izay raha zay dia nisy zany fikambanana joroay Rodobe ho fanohanagna ny Andry Rajoely manerana ny nosy ty zany tsy hoe am'farisy toliara avao fa nasionaly mihitsy io tsy zaho ka ty filoha io fa misy filoha io fa mbo ho avy eo iandriamatoa filoha aby regny hijoro fa tiahy zany zaho ma tia raha zaho raha fa raha momba Andry Rajoely mahakasikasiky ty hoe ho fanohanagna Andry Rajoely zay de fa pare avao ka zaho manao publicité mialoha ka eto zany zaho de fa magnamafy mahakasika an'io fikambanana io satria tafilitsy agnaty ka tegna ko ary tena resy lahatsy koa ma zaho amin'io raha io efa miparitaky manerana nosy izay fikambanana zay efa ela raha nanao piba raha io raha nagnaragnaraky Facebook angamba nareo fa naheno avao hoe tonga eto Toliara Maraka Tatanjaza hananga ny fikambanana hoe Rodobe ny fanohanagna Andry Rajoely fa ela za fa nirehakirehaky eo avao hatramizay hoe tokony hitambatsy tsika ny pomba Andry Rajoely mba hiraisaigny tsika anao fa ela nirehafako irehaky eo fe tsy nitateraky rahay hatramizay fa voinaniky zao zany vita rahay vita taratasy ara-panjakagny ary efa azo aby taratasy ara-dalàna ary efa miparitaky manerany nosy ary efa misy badge miparitaky agny fa badge 2 zao naparita ay voaloha dia mbola hisy badge magnaraky ka haparitaky ka manerana nosy dia ho kendregny manera zao tontolo zao mihitsy ho fikambanagna eo dia ho préparé ave ay deny zao satria izahay izay tena mpanohagna ny Andry Rajoely zany ny ho hikambagna agnaty raha io ao ary hitologna zahay deny zao amin'ny 2023 satria programme ay zany hanao premier tour de vita zahay tsy apitsy deuxième tour zao programme ay fa premier tour avao tena le vita samiala nagnino tamy Andry Ravalomana nanao an'igny nekere zany amizao zany tsy hoekegny magnino taloha nekegny ka zahay ka zany agnisa hialy ka zahay pomba hoe tamin'ny voalohany Andry Rajoely nanao premier tour de vita laninareo vola panjakagna eo zany hagnovagny deuxième tour vola tokony hanaovagny fampandrosoagny raha hafa lanigny amin'ny deuxième tour ka zahay zany hiady mafy raha fahita ay zany elanelam-bato amin'ny 2023 hoe danga elanelam-bato vita fa tsy mila deuxième tour zahay zany ka izay amonjogna ay ty fikambanam-be toy fikambanam-be ny pomba ny Andry Rajoely rehetra sy ny olo zay tia Andry Rajoely zay nahatsapa tombotsoa zany manahakitsika faritsa Timotoy nahazo tosiky fameno vatsitsintso ary maro ty raha soa ny azotsika magnara-penitsy maro ka nareo zay nahatsapa zay raha zay zany ndao hiaraka maay hanao Rodobe ny fanohanagna ny Andry Rajoely tsika ary hitsangagny tsika hanao préparation deny zao ho fanomanagny 2023 fa premier tour tsika de vita tsika tsy deuxième tour zao nahanao kory tsy olanigny amin'ny deuxième tour vola panjakanao fa anaovagny fampandrosoagny hamitagna izy asa mbo tsy vita satria Andry Rajoely mbo mitohy ty vina mbo mitohy ty programme hatao mbo santiony natao Andry Rajoely io na de nisakasakana coronavirus iny sakasakana tsikolony batsiray sy ny sisa sakasakana tiady mondialy aby tya io mbo karazana santion to Andry Rajoely nefa nisy zay fanakanakanana zay nefa hitatsika fa TGV mandeha mafy avao tsy maharaka amizay ty pitsipaky fitokisagna araky ny resaha amizay manao blocage amizay manakagna arabe egny nefa tsy hasakagny TGV zao ka hoantsika rehetra rehavagna indrindra tsika fanagnandreny aty farisy atimo hita areo soa asa natao Andry Rajoely amintsika gnatoy regny agnisan'ny tadiavy Andry Rajoely vahaolagny vola maro amiregny ndaty karama aza nalae tamiregny nanaovagna asa soa antikany
ka ho antika agnaty amin'ny faritra atimo atoy miangavy anareo ndao hanarodo betsika ho fanohanagna ny andrajoely na ino fagnaratsiagna atao ndaty mpagnaratsy retoa zalahy jodasy retoa demony aby retoa itsika tsy hagnaraka nantsika asa vita ny fampitsaragna jerevo ty asany vita ny rajoely jerevo magnarapegnitsy aby manera Madagasikara reo